पाउसेद युम्फों मरुब पाउ खराब दे तौजरे होम की थौसु पूरी मणिपुर की सीएम कोविड-19 दगी थूना फरक ओइरसनु रियाज खान थासी की तारा मंगा हक्चांग नुंगाइरक्तबदगी कोविड टेस्ट तौरुबदा पॉजिटिव ओइरदुना रिम्स के आइसोलेशन वार्ड लयंग सथदुना लैरिब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की पाउ ताबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बीटीएफ वेलफेयर एसोसिएशन ना थंबोय सोकना नुंगाइतब फोंदोरकले एसोसिएशन एसी के प्रेसिडेंट एमडी रियाज खान थदोरकबा सेरोल असिदा मखाताना हाई तेलब सही अहुम मखाई खक्तदा सही निपान मखाई खेना डिमांड क्या मापी मपा लेत्रबगुम अवाब चैथिंग क्या चाइना क्या इराई लाइना सोल्व तौखिबा मसा मनाउगुम नाउकोंदुना अनेम अवाक अचौ पिसक थीदना बीडीएफ सिंह की तलब मेडिकल रिम्बर्समेंट लोइनना डेथ बेनिफिट क्या पिभिरंबा अवाट अपा निंग थुंगदब क्या की वकत चेरोल अमतंग पिरुबदा थिनथदना थबक ओंथोकपिबा हाइबसी बीडीएफ सिंह की इतिहास ता कांगोम नरोइदब थौदोकने अरंग बथौन मिचाकुम गालिबा स्टेट असिगी अतांग बमानी खन्ना मियामना सोनारिबा चीफ मिनिस्टर बो बीडीएफ सिंह हिरामनी मुक्तानी खंजरिबनी आइरक्ले मरमदुना बीडीएफ सिंह खरा हेन्ना थमोय सोकना नुंगाइतब फावे एसोसिएशन असिना अखोय पुनमकपो सेंबिरिबा मपु महकना अथुबा मतमदा फानबिदुना वाथौरिबा स्टेट असिगी चौखत थौरांगी थबक क्या मेंगत पंगंबा ओइरसनु हाइना फोंदोरक्ले नकलमरोबदा अलिमुदुन गुंबा लुसिंगबा अमब लेरंबसी मणिपुर मियांगी चौथोकसनिंगाइनी ओजोय हाना की चीफ मिनिस्टर एमडी अलिमुदुन गुंबा मियोइदि नबा थोकना थबक तौबंगंबा थौना लेबा अतांगबा लुसिंगबने महकना लुसिंगबा अमोइदे लेरंबा हाइबसी लमदमसिगी यामना चौथोकसिनिगाइने तौगे खनगे थबकता असुंबगीदमक नोंसागुमना तौबंगंबा लुसिंगबने हाइना हानागी मिनिस्टर ओजोयना फोंदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसुना सिंधुना मणिपुर स्टेट हुड फंगलब मतुंगी अहानबा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा एमडी अलिमुद्दीन मणिपुर यूनिवर्सिटी बो जैन यूनिवर्सिटी ओइना अहानबा लिंखटलंबगी निफुगो निपान रक्चुबा फाउंडेशन डे थौरमदा सीनियर पॉलिटिशियन ओजोयना फोंदोखिबने कांचीपुरदा लेबा यूनिवर्सिटी असिगी जेएनयू सेंटर दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा महकना मखाताना हाय चीफ मिनिस्टर ओइरगसु सेंटर की लुसिंगबसिंगना अदु हायवी हाइदुना तारगत लाकपा हौजिकान की लुसिंगबगुम नते प्रजा सिंह वेलफेयर की थबक थौरम सिंह थौना लेबा सेंटर की लौबा याबा मतंग लौखिबा लीडर अमने माकी ममिंग माकी थौना लिंगजेल अमदे माकी तौबंगंबा कया की वरीदे मणिपुर की लेमाइदा मरु ओइना पुवारीदा ओइबा हिस्टोरी दुमुत पनाइदना लेहौरगने असिगंबा थौरम असि चाही कुदिंगी हेना चाउना स्टेट की थाकता पांगथोकना भवन पमथोगे मसी माइरोइसिंग की मरु ओइना मुसु की तौपम तोक पतंगाई फदब थबकनी हाइबसि खंगबा मथौ ताई मरगसीदा मियोइ चानी कुंट्रा पॉजिटिव ओइरे सीएम पॉजिटिव ओरबसु ऑफिस के फाइल सुबा होखरे हंदकता बाय इलेक्शन पांगथोके वांगकोई केंद्र दा चथकिबा टारगेटेड टेस्टिंग दा मियोइ मरफुद्रा मंगा यावना होकेबा पुंकुन मरी असिगी मनुंगदा मियोइ चानी कुंट्रा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोइ चामग हमरागनि थोइना डिस्चार्ज तौखरे रिकवरी रेट चादा मरफु तरुक दशमिक अमतरेट यौरे मरकसीदा हौजिक कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुन लेरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तौदुना ऑफिस की फालजिंग सुबा हौरे हाइरे खुलगी अयाबा यौदना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा यारोय लम्मपुगी अयाबा यौदना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा यारोय आइना ngasi नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागदरिबा कोनसा खुलदा पांगथोकिबा एजुकेशन दा कोनसा खुल विलेज के चीफ अलेम्पु अबोमाइना फोंदोरकले हुरालना द कंपेंसेशन की सेंफम लौथोकना होनरब्रा चिंगनरे खुंजा सिंह नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उखरुल लंबी पाक्थोक चाउथोकपद छोकलबा युम अमस इंखोल सिंह के कंपेंसेशन की सेंफम हुरालना द लौथोकना होनरब्रा हाइबकी चाउर सिंगनब लेगे आइना हाईवे असिगी परिंग द ताबा लेंगांग चिंग विलेज की खुंजा सिंगना पेंडा फोंदोकपग लोइनना हिरमसे अथुबदा गवर्नमेंट मियंग जंगदबदि खोंजंग चंगसिलगने हाइरे ngasi khul asida permission unabada lengang sing village ke anagi secretary joy asai na pahai ke pongyar sub division ki manung chanba lengang sing village haina khangnaba laho village asi ingso lising amakaja panhum raum doi matam dagi khunda ba horakibane matam abadi khul asi sikipung village ki saruk ama oirami adubo ingso lising ani mapan gi october taraga mapanda sikipung ki handman na khul asi to khaiba khul am oire aina ningsing nungyung dana lautok pikhe मतम अतुदगी लेंगांग सिंह असि सिकीपुंग गमरी लेनद्रे लेंगांग सिंह विलेज असि कनाकुम विलेज हेड अमदगी मखादा लेते लाइबक्थिबदी नेशनल हाईवे असि पाक्तोक चौथरप मतमदा लेंगांग सिंह की खुंजा सिंह जुम अमसोंग लमछोकलिबा असि की गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटीना नोटिफिकेशन थोरकपा तासेंग खुल असिदा लेजरिब लमपु सिंह मिंगदा नतबा अतोबा मिसक अमगी ममिंगदा थोरकले थौंग असि लेंगांग सिंह की खुंजा सिंह याबंगमलोय हिरमसिदा गवर्नमेंट असिदा मियंग चंगबियु आइना हाईवे असि पाक्थोक चौथरप असिदा मसागे लमजु सोकपा यावरिबा जोय असोइना चीफ मिनिस्टर नोंथोम पिरेन की पुंगनिंग सिंसिनके खुंजा नुपी अमिना पांबी सिंगदा हाइके
Government National Highway 202 Imphal Ukhru lambi ase paktok chokthokpa asida lengangsing ki oina jum taragani pan aduga lam hector 0.3443 rom ase soge khul asigi jum amasa inkol chok libasing asigi notification thorak pamatamda khul asida leib lambabu singi mingda thorak bagi mahutta siki bung village lagi ungrai khan kasar kauba mi amagi mingda notification thorak le masigi matang da mari leinaba kamjong district authority singda yangchina patakhilu basu leire athubada government asini hiram asida miyang changduna taseng ba khulla sigi lamba pusingi mamingda notification thoktrapadi highway asi pakthok chokthok ki thabak thingjan bagal loinana akan ba khongjang changsil lagane ngasi West Bengal ki Malda district leiba plastic factory ama pawhairakpada mi manga sire amasuk atopa manga na phibam luna sokle aina police na phongdokre thawdok adu Sujapur area da leiba ayuk pung 13 makhairom tabada thokibane aina senior police officer amana phongdokre Thawdok thokfam da factory worker mari seki aduga amana hospital da pukhalakpada lambi da siki bane pokhaiba atuda atopa mangan aruba phibam da soki haina magna aike ahan ba thak investigation chathabada factory adugi manungda heavy machine amada technically oiba jaraktabana sakti leina pokhaiba ki thawdok adu thoki bane aina superintendent of police Alok Rajoriana aike plastic puthokna bhundari da pokhaiba ki thawdok adu thokpane thawdok thokfam da forensic team ama changchin duna yengchilakani aina magna aike XMLA Birgi Mathakta file torokpa review petition ki yaring pangthoklagane Komja sok lising ani taraka tarita pangthokiba taramathoi suba assembly election da elected MLA oirakipa miyo hompogi manungda tarani thogi mathakta High Court of Manipur da tongan ba election petition sing file torok tawnarakibagi manungda Kaksing ASC ki XMLA Yangkom Sosandra ki mathakta file torok election petition ki well pikraba matungda lemawriba election petition taramathoi ki manungda ama oiriba Kombi ASC ki XMLA Sanasambere ki mayukta file tawrakiba election petition ka mari leinaba review petition ki hearing tha asigi kunmari da pangthokadore sanabagi pau amada Barcelona da problem khudimaki aingonda iral sibaji chokthaba phawre Lionel Messi na France ki World Cup winner Antoine Griezmann ki ponsi ba Barcelona da hena khudongchada pa mayung thalle aina French striker asiga hana ki agent na maral sirakibadagi khoirang khoisauna ba Messi na Barcelona da problem khudimaki ki mangonda maral sibaji chokthaba phawre aina phongdokre Griezmann ki hana ki agent Eric Olharts na Messi bo Barcelona da control jamna tawbaki akan ba maral siraduna mahaki reign of terror na Griezmann bo mamang sehida game adu da hekhalakibadagi La Liga ki club asida chungchinaba chusinanaba honabada yana kudong sara pa mayok nalle aina phongdokhe komja sok lesang ani koni thogi katarna jumbu oituna pangthokadaba FIFA World Cup qualifiers da Messi na maribak Argentina ki mathodang pangthokloraba matong haukiba jum sakai sanumita Barcelona da amuk halakhibaga loinana report singam hakpo airport da question dona tongan bo hangkia ama hangke Ballon d'Or ki award record oina taruk lak phangraba Lionel Messi ki wa phampaladuna Spanish media da ai asum badi club asida thokliba problem khudimaki aingonda iral chebasi aisu khara soktaba phawre madugi mathakta pung 15 changna aina flight tonglagli amati tax authority sing ai bungai duna leire Messi na mahaki contract ki matam chahi ama watlabasu aukiba season da free agent ama oina Barcelona thadokpa pangkibaga loinana aroibadi mahak club asiga court ta thengaina ba pamdabana season amaga makhatana Spanish club asida adumak chanana ba phirep lokhe Nakalamromda bird flu ki saitheng phanglakpa yari munal ngasi forest kakching range palel waikong wagu lamkhai amati Panjau forest ki staff singna punna chathakiba uchek lang phagat bage akan ba tribe amada kakching district ki maruk oiba pat taruk tagi mioi kharana thaklamba ucheng lak manga phagat pangamkhre ngasi chathakiba tribe kamari leinana range forest kakching narem munal miteina aikibada Lamsang lana pairakpa usek sibo hatpa amadi jabana ngasi miyoi bana ahom suba malemgi lanjau amakum nantheng riba COVID-19 ki marakta bird flu ki awaba saiteng panglakpasu ai aike magna makhata ki bada bird flu hariba H5N1 ki virus asi lamsang lana pairakpa usek kharana usek khara do host oidana puraga chatle hariba usek sing adu hatuna pairuba natragana charuba tarabadi H5N1 na miyoi bida chankiduna ekhoida bird flu amuk nahalakba yai aire ngasi chathakiba tribe adu Kakching district ki maru oiba Paching aibadi Khoidum Pat Pumlen Pat Moirang Kumpat Khongyam Pat Jairen Mamang Pat amade Langmaitong Makha Pat ki mafam singda nongan ringai da ki chathaba aukibane miyam ki mateng ngasi di airiba pat ayam padu chek lang sing thengnarakide adubo Jairen Mamang Pat Nongyang Khok area dagi usek lang manga phagat pangamkibane Maral leiba miyo sing adudi phaba ngamongtre aina phongdorakhe school sing amukhan hangba yare Cambodian Prime Minister
Cambodia laklamba COVID-19 napami amaga naknarubab miyoy lising amaga samri kondrom coronavirus chendraba matung school museum cinema pumba amukana ahangba amusung luongbagi thorom sing ayaba pire aina leibakasigi prime minister Samdech Tieko hun channel aukthokre leibakasida thong amukana ahangbagi wafam asi hun chenna jumsakai chanamit athengbada audio message amada laukthokhe hun chen masamak aruiba test jumsakai chanamit tawbada negative oibadagi numit 13 ni hong quarantine lotion kre Nom penda amusung laibak asigi kha thangba sarukta Kantan province da laiba school singda natana ningthauna panba laibak asida laiba culture amusung harau kumai pangthokpham punamak virus handokpa thingnaba thonglonaba order pikibane Prime Minister lalauthokraba matung chagol sen numit thadokba cherol amada Education Minister Hang Chu Onnarolna Academic Institution pumba November kulum daidagi amukana hangba yaragani haike maragashida Culture Minister Phoidarong Sekonasu Serol ama thadokna haujiktagi ahuna lebak asida museum cinema amasung art performing venue pumpa amukana hangba yaragani aikre aroibada content sing asige maru iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiru bopnamba pathaga jari loinana channel asina dumda kana rabadi subscribe like and share tawba kawbi ganu pnamba po amukana thaga jari